Dobroveče. Posle Roma i siromašnih kojima smo se bavili u nekoliko proteklih emisija, prema istraživanju Kancelarije Poverenice za ravnopravnost u Republici Srbiji, najugroženije i najmarginalizovanije i pre svega najdiskriminisanije su osobe sa invaliditetom. Diskriminacije su prema ovom istraživanju višestruke, od obrazovanja, zapošljavanja, učešća u političkom i javnom životu do sasvim običnog izlaska iz kuće, koji je za veliki broj građana Srbije sa invaliditetom nezamisliv zbog nepostojanja adekvatnih arhitektonskih rješenja u našim zgradama, ali i mnogobrojnim institucijama. Iako zvuči već pomalo uopšteno i moglo bi se reći i otrcano, ali i ova oblast, kao i mnogi druge u kojima se suočavamo sa određenim problemima, biće predmet predpristupnog puta Srbije ka Evropskoj uniji. U narednim minutima istražujemo zašto su, uprkos donetim zakonima, čak i poslednjim donetom upravo protiv diskriminacije, osobe sa invaliditetom u Srbiji diskriminisane. Da li se pod pritiskom Brisela može očekivati poboljšanje uslova života i rada ovih ljudi, ali šta država i nevladine organizacije, osim donošenja zakona, čine da se njihov položaj poboljša. Ekipa radara bila je i u Ivanjici i Raškoj, gde se uz pomoć donacije iz Evropske unije jedan broj osoba sa invaliditetom obrazuje i potom nalazi zaposlenje od kojeg može da prehrani sebe, a nečesto i ostale članove porodice sa kojima živi. Prema poslednjim podacima u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom. Samo njih 13% je zaposleno, od čega samo 1% u privredi i javnoj upravi. Uprkos donetom zakonu o rehabilitaciji i zapošljavanju koji svakog poslodavca u Srbiji obavezuje da na svakih 50 zaposlenih zaposli i jednu osobu sa invaliditetom, praksa pokazuje da to nije slučaj, a da uprkos donetom zakonu sankcija nema. Istovremeno, iako je u obrazovnom sistemu danas više dece sa invaliditetom nego pre 20 godina, još uvek veliki broj njih ne pohađa nastavu, pre svega zbog nepostojanja arhitektonski prilagođenih sredina u većini mesta koje bi omogućile ovoj deci pristup školama i drugim obrazovnim institucijama. Kao drugi problem u izveštaju Poverenice za ravnopravnost je mali broj obučenog nastavnog kadra, ali i nepostojanja odgovarajućih tehničkih pomagala za rad sa decom sa invaliditetom. Kada je reč o kasnijem učešću u javnom životu, situacija nije ništa bolja. Ako već uspeju da nekako izađu iz svojih kuća, osobe sa invaliditetom često ne mogu da prisustvuju bioskopskim ili pozorišnim predstavama, da uđu u većinu prodavnica, banaka, pošta, pa čak ni u većinu državnih institucija. Tako ove osobe mogu nesmetano da uđu samo u zgrade 2 ministarstva i Narodne skupštine. A ako u neke od 127 sudova u Srbiji uđu, u njima radi samo 8 sudskih tumača za znakovni jezik. Zašto su osobe sa invaliditetom u Srbiji, uprkos donetom zakonu protiv diskriminacije još 2009. diskriminisane, o čemu svedoči i podatak da je od svih podnetih prijava protiv diskriminacije Poverenici za zaštitu ravnopravnosti čak 20% prijava osoba sa invaliditetom i šta država po tom pitanju preduzima, istraživala je Ivana Bušiović. Ona je mlada, fakultetski obrazovana i već sada ima iskustva sa radom u struci. Po zanimanju je novinarka, ali pre svega devojka koja je spremna da se bori za svoja prava. Međutim, ono što joj nedostaje je posao koji bi joj olakšao svakodnevicu i omogućio samostalan život. Novosađanka Ružica Škrbić je uz sve to i osoba sa invaliditetom. Bez obzira što drugi misle tipa ne možeš i što nas osporavaju, ja sam opet neki borac koji sad si mi rekla da ne mogu, sad ću ja tebi baš da pokažem da mogu, razumeš. I hoću da kažem da zaista osobe sa invaliditetom, bez obzira sa fizičkim, mentalnim ili senzornim invaliditetom, žive, rade, funkcionišu kao svi drugi ljudi. Sa predrasudama društva se bori godinama i pored toga ne ponestaje joj snage da svaki put iznova ruši stereotipe i ljudima pruži priliku da je bolje upoznaju. Opšta populacija kad kaže to je osoba sa posebnim potrebama, ja se tu onako naravušim i kažem nemam ja nikakve posebne potrebe, ne samo ja, nego sve osobe s invaliditetom, bez obzira na fizički invaliditet, mentalni ili senzorni, znači mi nemamo posebne potrebe, mi imamo iste potrebe kao i svi drugi, kao ti na primjer, znači ujutru da ustanemo, da se obučemo, da živimo od svoga rada, znači bukvalno isti smo kao drugi, samo treba znači okolina bukvalno da nas pusti i da nas ne gleda drugačije. Prema aktualnim podacima u Srbiji svaka 10. osoba ima neku vrstu invaliditeta. Posao je jedan od ključnih faktora za njihovu samostalnost i nezavistan život van granica siromaštva i diskriminacije. Iako se do radnog mesta u Srbiji teško dolazi, Ružica se upustila u tu borbu.
Ja sam bila volonter neki pola godine, više od pola godine i onda na moju neku inicijativu, pošto sam ja pričala sa tadašnjim direktorima, rekla sam da prosto ljudi, bez obzira što su osobe s invaliditetom, mi ne možemo da živimo od vode, vazduha i ljubavi, prosto za to što radimo moramo da budemo plaćeni. Problemi oko zapošljavanja muče mnoge građane Srbije, pa i one koji su sa invaliditetom. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je nešto više od 20.000 osoba sa invaliditetom, iako je čak 8 puta više njih sposobno za neku vrstu radnog angažovanja. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije okuplja oko 15 srodnih saveza i udruženja, te su ujedinjeni u borbi kako za svoja prava, tako i za sprovođenje zakona o zapošljavanju. Osobe sa invaliditetom se 3 puta teže zapošljavaju nego ostalo stanovništvo. Tu naravno postoje i razne predrasude prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom, vezano za to da oni neće biti sposobni i kvalifikovani da dobro, odgovorno obavljaju određene poslove, da neće redovno dolaziti na posao zbog zdravstvenog stanja i tako dalje, što naravno nije tačno. I sva istraživanja pokazuju da su osobe sa invaliditetom, naravno kada su zaposlene na otvorenom tržištu rada, govorimo o toj kategoriji, kada oni dakle rade u skladu sa svojim stručnim znanjem i kvalifikacijama, oni svoje poslove uvek obavljaju izuzetno odgovorno i postižu vrlo visoke profesionalne rezultate. Zahvaljujući zakonu koji obavezuje poslodavce da na određen broj radnika zaposli i osobe sa invaliditetom, vremenom je došlo do blagog podizanja njihovog životnog standarda. Krajem jula meseca ove godine na evidencijama u Vojvodini ima 5300 nezaposlenih invalidnih lica, odnosno osoba sa invaliditetom, i u ovom periodu je zaposleno 1600 lica. Kada govorimo najkraće o zapošljavanju tih lica, moram da kažem da u odnosu na predonošenje zakona o zapošljavanju invalida je taj procenat značajno porastao, imajući u vidu da poslodavci imaju obaveze na svakih 50 zaposlenih da prime po jedno lice. Od kada je zakon donet, dakle od 2009. godine i od kada je uveden taj takozvani kvotni sistem zapošljavanja, koji predstavlja istina obaveze za poslodavce, ali sa druge strane oni imaju određene podsticaje i subvencije, zabeležen je veliki porast, negde se govori već o cifri od oko 15.000 osoba sa invaliditetom koje su zaposlene. Višegodišnji nedostatak inkluzivnog obrazovanja ili njegovo neadekvatno sprovođenje doveli su do toga da i pored želje da rade, veliki broj osoba sa invaliditetom nije stručan ili nema dovoljno obrazovanja za određena zanimanja, što dodatno otežava njihov položaj. Često je bila situacija da su do skoro osobe oštećenog vida najčešće obučavane da budu telefonisti ili terapeuti, fizioterapeuti, a recimo zanimanje kao što je telefonista praktično da više i ne postoji. I tu naravno država, ovo je više pitanje za državu i za Nacionalnu službu za zapošljavanje, moraju o tome da više povedu računa. Na evidenciji ima najviše kategorisane omladine, to je 1/3, zatim su sledeća kategorija invalidi rada, oko 23% i ratni vojni invalidi oko 17%. Dakle, ta lica, fungirajući na evidenciji nacionalne službe i koristeći ova sredstva, oni se u okviru onih projekata koje smo napomenuli prilagođavaju njihova posebna, tako da kažem, prekvalifikacija i dokvalifikacija postojećeg formalnog obrazovanja koje imaju ne postoji, već prilagođavanje za ova radna mesta koje bi mogli da obavljaju sa preostalom radnom sposobnošću. Najveći broj, preko 50% onih koji se vode kao nezaposleni, imaju završenu ili osnovnu školu ili čak nemaju završenu celu osnovnu školu, što je jako veliki problem, jer ako ste osoba sa invaliditetom i imate najniži stepen stručnog obrazovanja, vrlo je teško da nađete posao. Dalje, ogroman broj njih ima samo srednju školu, a mnogi od onih koji su prijavljeni i nezaposleni imaju završeno takozvano specijalno obrazovanje, što je takođe jedna od prepreka u zapošljavanju, naročito na otvorenom tržištu rada. Međutim, pored svih poteškoća u zapošljavanju osoba sa invaliditetom postoje i primjeri dobre prakse, jer se sve više poslodavaca uključuju u društveno odgovorno poslovanje, pružajući osobama sa invaliditetom priliku da rade i budu priznati u svom poslu. Imamo velikih i dobrih primjera
njihovi zapošljavanja, recimo u Merkatoru, Des, pa imamo Livnica, Kikinda, pa Vršački vinograd. Dakle, firme ipak prepoznaju tu zakonsku obavezu i zašto da ne uzmu lice s osobom s invaliditetom kad im već treba i obavljaju one poslove u skladu sa svojim preostalom radnom sposobnošću. Prema tome, to nije više, tako da kažem, situacija koja je bila pred donošenjem ovog zakona. Statistika pokazuje da poslodavci su do sada ipak se radije opredeljivali za to da zaposle osobu sa invaliditetom, iako sam na početku govorila o postojanju predrasuda, ali i to smo negde uspeli da promenimo na neki način. Dakle, više su zapošljavali nego što su se opredeljivali da plaćaju penale. Podaci Unije poslodavaca Vojvodine su da pored ekonomskih faktora postoji jak poslovni i etički razlog za podršku uključivanja u rad osoba sa invaliditetom. Preko 90% poslodavaca koji su nedavno zaposlili osobu sa invaliditetom izrazili su zadovoljstvo da nastave sa tom praksom. 90% zaposlenih sa invaliditetom imaju stopu produktivnosti jednaku ili veću od drugih radnika. Jedno od preduzeća čiji je osnovni smisao postojanja zapošljavanja i rehabilitacija osoba sa invaliditetom je novosadski Des, koji je već 5 decenija prisutan na tržištima kako rada, tako i tržištu roba i usluga. Des se sastoji iz 4 proizvodna sektora i radne zajednice kao 5. Sektori su metal, reklam, dizajn i interijer. Sami nazivi sektora otprilike nam govore, u stvari vam govore šta je njihova pretežna, odnosno osnovna delatnost. I u okviru toga Des ima ovlašćenja, da kažem, da vrši obuke osoba sa invaliditetom za razna zanimanja. Ja ću se nabrojati neka, to je kao elektrozavarivač, zatim tehničar obradovne materijale sa numeričkom upravljanjem, odnosno to je operator CNC mašine, zatim galvanizer, šivač, knjigovezac i pomoćni stolar. Kod nas ima 50% zaposlenih osoba s invaliditetom, tako da one često u stvari osjećaju da su na svom terenu, zato što mogu da komuniciraju sa njima i nekako se veze u stvari čak lakše stvaraju, mislim, sa zaposlenim osobama s invaliditetom, dok osobe bez invaliditeta imaju dosta iskustva u radu sa njima, tako da ne reaguju negativno i dosta su strpljive, imaju neki osjećaj za komunikaciju sa njima, imaju iskustvo, što je jako bitno, senzibilisani su za njihove potrebe. Od oko 200 zaposlenih u Desu, polovina su osobe sa invaliditetom, koji osim što rame uz rame sa kolegama, učestvuju i pomažu u obuci drugih osoba sa invaliditetom, kako bi ih što bolje osposobili za rad. Ako je neko lice osoba sa invaliditetom, ne mora da znači da će biti ili loši ili neprecizniji radnik. Ne, naprotiv. To zavisi, kao što znamo, sve zavisi od samog čoveka, kakav je. Oni jesu, osobe s invaliditetom su neku ruku, da kažem, hendikepirani, odnosno imaju neku nedostatak, ali mogu da se uklope, naravno sa malo većim angažovanjem svojim, čak i da budu bolji radnici. I imamo takvih primjera. Da su odlični radnici, bez obzira što imaju neki telesni nedostatak. Apsolutno je mi ih tretiramo ovde kao ravnopravne. Samo ta utice, to da su u radnoj sredini, jako pozitivno utiče na njih. Znači u smislu da, na primjer, osobe koje su išle za elektrozavarivače i osobe koje su išle za šivače su praktički jedva čekale da uđu u pogon i da budu među radnicima, da osete u stvari kako funkcioniše proizvodnja. To je jako pozitivno utiče na ljude koji su nezaposleni, uglavnom, znači da u stvari budu na neki način u radnim uslovima, da dolaze svaki dan, da dobiju svoje radno odelo i da imaju neku mašinu na kojoj rade. Ovaj program sprovodi se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja uz programe prekvalifikacija redovno raspisuje i konkurse za javne radove namenjene osobama sa invaliditetom, ali u ponudi imaju i mnoge druge programe. Sljedeća mera jeste zapošljavanje lica bez iskustva, gde se finansiraju od strane nacionalne službe 12 meseci zarade tih lica, i to najniža zarada. Na najnižu zaradu plaćaju se porezi i doprinosi. I treća mera jeste prilagođavanje, odnosno zapošljavanje lica sa posebnim potrebama u smislu njihovog prilagođavanja radnom mestu. Za to prilagođavanje radnog mesta izdvaja se 300.000 dinara po kandidatu i
do 50.000 dinara za lice koji je asistent prilikom zapošljavanja tog lica. Ukoliko poslodavci nemaju uslova da zaposle osobe sa invaliditetom, plaćanje naknade mogu izbeći i angažovanjem firmi koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, poput DES-a, tvrdi Aleksandar Bursić, direktor te novosadske firme. To je taj podsjetnik tog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji koji tera poslodavci ili, ne tera, obavezuju poslodavci ili zapošljavaju invalidi ili da plaćaju penale ili da prave posao s nama. Ne koriste mnogo, nažalost, firmi to. Čak i grad Novi Sad trenutno plaća penale za 18 invalida svakog meseca. A može napravi posao sa nama da kupi, imamo šta da ponudimo za nekih 18-20 miliona dinara i to automatski bi uštedeo nekih oko 6 miliona dinara kroz neplaćanje tih penala koje sad trenutno plaća. Uz podsticaje koji postoje u okviru zakona, ali i programa nacionalne službe, Unija poslodavaca Vojvodine neguje afirmativne mere zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Njihov zvaničan stav je da u odnosu na sve ostale radnike, osobe sa invaliditetom karakteriše nizak nivo odsustvovanja sa posla, ali i broj nezgoda ili povreda na radu, kao i privrženost i predanost poslu, što su značajni faktori produktivnog i isplativog poslovanja. Prilikom zapošljavanja takođe ne treba zaboraviti ni to. Ako zaposle osobu sa invaliditetom, preduzeća mogu imati koristi od privlačenja i zadržavanja najkvalitetnijih kadrova, poboljšanje usluga klijentima, što donosi povećan promet, jačanje morala, rast produktivnosti, podizanje duha na radnom mestu. Sve to dovodi do porasta ugleda firme kroz društveno odgovorno poslovanje. Pored svih pozitivnih stavova koji su jedan od uslova za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, predrasude ipak nešto teže nestaju. Pa tako ima i onih manje savesnih poslodavaca, naglašava Ružica. Kad predstavite se i kažete u svom CV-u da ste osoba s invaliditetom, poslodavac odmah stekne sliku, ne znam, da prosto ta osoba s invaliditetom ne može ništa da radi, da je nesposobna, samim zato što ima tu neku vrstu invaliditeta. Postoje mnoge osobe s invaliditetom sa različitim vrstama, što fizičkim, što senzornim, što mentalnim invaliditetom, ali ona kroz neke svoje udruženja i kroz neki rad i školovanje, oni se prosto osposobe da rade. Mnoge osobe sa invaliditetom, ukoliko ne rade i ukoliko nemaju vlastita sredstva, budu izložene diskriminaciji i nekim vrstama zanemarivanja. U suštini, pored toga što su na neki način onemogućene da se na neki način ravnopravno suočavaju sa problemima životnim kao druge osobe zbog invaliditeta, zbog posljedica nezapošljavanja mogu da trpe i praktički jako velike štete. Čovek koji radi prvo može da bude samostalan ili samostalan u mnogo većoj meri nego što je to bio pre toga, da živi dostojanstvenije, kvalitetnije, da bolje provodi svoje vreme i tako dalje. Takođe želim da ovako i na ovaj način kažem da razbijem jednu predrasudu koja se često čuje u javnosti, pa čak i od zaposlenih u centrima za socijalni rad, da osoba koja se zaposli gubi pravo na tuđu negu i pomoć, što apsolutno nije tačno. To su dva potpuno različita prava i ne isključuju se. Da žive u društvu koje nudi jednake mogućnosti za sve, u društvu bez predrasuda, neki su od snova osoba sa invaliditetom. Međutim, za njihovo ostvarivanje važni su i oni sami, jer je neophodno aktivno učešće u zajednici od koje se sa druge strane očekuje razumevanje i pružena ruka, tvrde naši sagovornici. Ako pođemo od toga da je vrlo teško da izađete iz svoje kuće zato što vam recimo kuća ili zgrada u kojoj stanujete nije pristupačna, ukoliko nemate pristupačan prevoz, dakle kako ćete doći od svoje kuće do svog radnog mesta i vratiti se nazad i umeđu vremenu možda otići na neki sastanak ili obaviti neku takvu vrstu obaveze koja zahteva izlazak sa radnog mesta. Ako pritom nemate
recimo personalnog asistenta koji će da vam fizički pomaže u obavljanju tog posla, to je zaista vrlo teško. Naravno, za osobe koje imaju neke druge vrste invalidnosti, tu postoji neke druge prepreke kao što je nepristupačne informacije i komunikacije i tako dalje. Tako da tu zaista postoji mnogo prepreka na kojima se u buduće mora raditi, na čijem otklanjanju se mora raditi paralelno sa ovim procesom, kako bi mi mogli da kažemo da je ovaj zakon dao još veće rezultate kojim bi naravno svi bili više zadovoljni nego što smo sada, ali kažem, on je i do sada postigao određene uspehe i ono što je jako važno, statistika pokazuje da poslodavci su do sada ipak se radije opredeljivali za to da zaposle osobu sa invaliditetom, iako sam na početku govorila o postojanju predrasuda, ali i to smo negde uspeli da promenimo na neki način. Dakle, više su zapošljavali nego što su se opredeljivali da plaćaju penale. Puštanje rampa, ugrađivanje lifta u određene institucije, prilagođavanje prilaza, znači mi bi osobe s invaliditetom bukvalno bile neprimetne. Ali mi zaista možemo da radimo, živimo i funkcionišemo kao i svi drugi ljudi, to jest naši sugrađani u svakom gradu. O temi večerašnje emisije je položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji. Večeras razgovaramo sa zamenicom ombudsmana za ravnopravnost polova, gospođom Danicom Todorović. Dobroveče. Drago nam je da ste tu. Eto, mi smo imali jedan prilog koji je pokazao kakvo je stanje u Srbiji. Posle ćemo pogledati još dva primera, jedan iz Raške, jedan iz Ivanjice, kako se zapravo osobe s invaliditetom mogu uključiti i u normalan, tako da kažem, život ili bar sebi obezbediti neke prihode i neka sredstva za izdržavanje. Ali smo ujedno videli i ove izveštaje Poverenice za ravnopravnost polova da situacija uopšte nije idilična, da invalida ima oko 800.000 u Srbiji. Međutim, da čeka od svih mogućih pritužbi na diskriminaciju, uprkos ovom zakonu o diskriminaciji koji postoji od 2009. Čak 20% je vezano za osobe s invaliditetom. Zašto je to tako? Pa jeste, mislim da bih se mogla u potpunosti složiti sa tim izveštajem Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Pre svega, dobar zakonodavni okvir. Prvo, zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom je donet prvi od tog seta antidiskriminacionih zakona, ali od tog vremena je prošlo nekoliko godina, a pomaci su relativno skromni. Mnogo toga pre svega zavisi od spremnosti društva da prihvati osobe sa invaliditetom, odnosno da oni mogu da se uključe. Po ovom izveštaju nekako nismo spremni, čini se. Pa nismo spremni, to i građani percipiraju kao jednu od najdiskriminisanijih grupa. Jednostavno imamo jedan odnos, da tako kažem, kao zaštitnički, a u stvari ne smatramo ih ravnopravnim građanima, onima koji imaju ljudska prava kao i svi drugi građani, nego smatramo da oni treba da budu negde zaštićeni i jako puno ljudi ćete čuti da bi najradije te osobe smestili u neku ustanovu, omogućili im nekakav specijalni status i da je vrlo teško da prihvate to da su oni osobe kao i svaka druga osoba, s tim što imaju invaliditet zbog kojih im je otežano kretanje, praćenje nekih normalnih komunikacija koje, da tako kažem, većinsko stanovništvo može da prati. Dobro, to je nekako na nivou, da kažem, predrasuda običnih građana prema tim ljudima, koje naravno treba nekako da promenimo, jer nismo, čini se, senzibilisani za tako nešto. Međutim, imamo mi konkretan problem izlaska tih ljudi iz kuća, znači prosto arhitektonski nisu te sredine prilagođene za kolice ili već za neka druga pomagala. U manjim mestima je to još sigurno drastičnije nego u Novom Sadu ili Beogradu. S druge strane, ako čitala sam negde ministarstva, samo 2 ministarstva i Narodna skupština tamo mogu da uđu upravo u ovom izveštaju. Dakle, država je u velikoj meri odgovorna za naš osjećaj kao građana da imamo prema osobama sa invaliditetom takav odnos. Svakako. Mislim da i organi i ustanove, institucije, pa i preduzeća i javna nekako to ne smatraju prioritetnim poslom. Mi smo imali i konkretnih pritužbi, predstavki, gde smo onda zahtevali od ustanova koje obavljaju ta javna ovlašćenja, gde ima jako puno građana i korisnika, da prilagode svoje prostore i omoguće pristup pre svega fizički. Negde to je urađeno u Novom Sadu, pozorište mladih, Srpsko narodno pozorište. Jeste, pošta i vlada Vojvodine, zgrada vlade ima, međutim Skupština... Šta ćemo s nekim prodavnicama, bankama? Da, tu postoji sada neka slobodna procena da
Do nedavno oni nisu čak ni imali obavezu, osim javnih ustanova, ali investitori nekada ne znaju, loši su pristupi, nekada taj nagib za kolica nije dobar i ne poznaju dovoljno propise, ali tu su zato organi uprave koji bi trebalo, inspekcije koje bi trebalo da kontrolišu kako to sve izgleda. Mi se trenutno bavimo istraživanjem tog problema u svim lokalnim samoupravama, jer imamo jednu konkretnu žalbu iz Sombora, gde je jedno udruženje osoba sa invaliditetom ukazalo na to da neke, odnosno većina javnih prostora i površina i objekata nije prilagođena osobama sa invaliditetom i to nam je bio nekakav povod da vidimo šta one čine, koliko same te institucije rade i šta bi moglo da se uradi da se neka sredstva prikupe i da onda se po prioritetima rešavaju. Ako krenemo put Evropske unije, jedan od tačaka, odnosno poglavlja, bit će naravno i ovo posmatrano i razmatrano i trebali bi neka sredstva iz predpristupnih fondova da budu veća i za ovaj problem. Pod uslovom da ipak izađu osobe sa invaliditetom iz kuće, tu ih već čekaju određeni problemi. Ako žele da se obrazuju, da bi kasnije mogli da se zaposle. Dakle, imamo problem i u obrazovanju i kasnije u zapošljavanju, diskriminacija je velika. Mi smo prihvatili princip inkluzije, odnosno uključenosti i uveli ga u škole. Međutim, tu ima dosta problema i to mi vidimo svakodnevno iz žalbi roditelja, pre svega, koji mnogi od njih ne žele da uključe svoju decu u takvu školu gde ne postoje... S druge strane, određeni roditelji ne žele da imaju inkluzivno dete. Jeste. Većina roditelja ove većinske grupe dece ne želi decu sa smetnjama u razvoju ili decu sa invaliditetom, jer misle da to ometa proces obrazovanja njihove dece. Prosvetni radnici nisu spremni bili kada je počeo taj proces. Nije zaživela, odnosno jako sporo ide priprema asistenata koja bi pomagala toj deci da taj individualni program rada mogu da savladaju. Pritužba je bila da deca sa invaliditetom kad su otišla u određen restoran, da su bila čak i izbačena. Dakle, čak i takvih situacija. Jeste, čak i takvih. To maltene svake godine ima barem po nekoliko primjera. Da li su takvi, kako kažem, poslodavci kažnjeni? Pa samo ukoliko bi sada imamo mogućnost po zakonu o zabrani diskriminacije da se pokreću individualne tužbe i poverenica procenjuje u zavisnosti od slučaja da li da pokreće te strateške tužbe gde bi dovela do neke odluke koja znači generalnu promenu. Žale se ako su organi uprave, postoje zaštitnici građana, odnosno pokrajinski ombudsman, a pre svega ti organi moraju da znaju da je neko prekršio zakon i da je zabranio osobi sa invaliditetom ulazak u javni prostor. S druge strane, mi imamo zakon o rehabilitaciji, ili tačno kako se zove, dakle da svako preduzeće koje ima više od 50 zaposlenih mora bar jednu osobu sa invaliditetom da zaposli, na svakih 50 još po jednog. U Hrvatskoj čak na 25, recimo, prijavljenih osoba, jedna osoba sa invaliditetom. Meni se čini, bar koliko se može vidjeti, da to poslodavci ne čine, a kazne nisam sigurna da postoje. Vjerojatno postoje, ali da li su uopšte... Pa koliko mi znamo, ne primenjuju se te kaznene odredbe, odnosno data je alternativa da poslodavci koji ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom izdvajaju deo novca, odnosno polovinu bruto zarade u taj republički prosjek. I oni se predale da izdvajaju? Da izdvajaju u fond koji opet treba da finansira ona preduzeća gde su uglavnom zaposlene osobe sa invaliditetom ili ta socijalna preduzeća koja još uvek se ne osnivaju i tako se rešava. Mi smo ispitivali kakva je situacija u javnom sektoru u Vojvodini, odnosno u organima uprave na nivou pokrajine, lokalnih samouprava i javnim preduzećima i ustanovili da od 70-ak takvih organa i preduzeća samo 12 ih ima 2% zaposlenih osoba sa invaliditetom. Prosek Srbije je 1%, koliko smo videli za ovog izveštaja poverenja. I to govori, taj podatak govori kakva je situacija. Predrasude poslodavaca, tu je veliki problem neprilagođenih radnih mesta i uslova rada, slaba aktivnost i motivisanost osoba sa invaliditetom da traže posao i neadekvatno obrazovanje. Dobro, što možemo tu da uradimo, koje su preporuke nadležnim organima? Pa svakako vidim da je poverenica predložila da se ukine ova mogućnost alternativnog načina plaćanja u fond, nego obavezu da se zapošljavaju. Takođe prilagođavanja obrazovanja, odnosno uključivanja dece u obrazovni sistem i
davanja šanse da kroz obrazovanje steknu odgovarajuće kvalifikacije kako bi mogli da se uključe i da budu koliko toliko konkurentni. Šta ćemo sa građanima i senzibilisanošću, kako se to stručno kaže, nas građana, da kad ne vidimo ovu drugu stranu? Mislim da moramo svi mi raditi na toj povećanju neke edukacije, svesti o tome šta znači biti osoba sa invaliditetom i šta su potrebe osoba sa invaliditetom i uvek imati na umu da svi mi jednog dana možemo postati osoba sa invaliditetom koja će morati da se rehabilituje i da se vrati u proces rada ili da koristi javni prostor, usluge od zdravstvenih, socijalnih i drugih, kulturnih, sve ono što je danas osobama sa invaliditetom teško. Koliko procenjujete da će nam trebati da recimo poput ulica nekih evropskih ili svetskih gradova gde je sasvim normalno da takve osobe i putuju i žive neki, uslovno rečeno, normalan život, da to bude potpuno jedna normalna slika i kod nas u Srbiji? Pa mislim da kako pogledamo unazad, za 10 godina se slika u Srbiji značajno promenila. Mi nekada nismo kao obični građani ni znali smo da negde tamo postoje osobe sa invaliditetom i nekako su se svi čudili otkud toliko osoba sa invaliditetom u Srbiji, ili kad odete u inostranstvo pa vidite da oni normalno koriste sve usluge, servise, kulturne manifestacije kao i obični građani, kao i svi mi, onda vidimo da je potrebno neko vreme da mi počnemo da posmatramo. Mi u kojim emisijama nekako pitamo da li će tu Brisel izvršiti pritisak, sada već zvučimo kao stereotip, ali da li očekujete taj pritisak te vrste? Pa, hoće svakako. Pre svega, ne možemo sami. Da, pre svega u tom smislu da poštujemo zakone koje smo doneli. Mi smo prihvatili i konvenciju o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i obavezali smo se na taj način. Imamo i strategiju, akcijne planove, sve kao i u drugim oblastima. Da, sve kao i u drugim oblastima, ali u primjeni veoma smo usporeni, pre svega to može da se kaže za organe uprave, za državne organe, da su spori, nedovoljno senzibilisani i da nekako nije im to u prvom nekom setu pitanja koje rešavaju, ali mislim da će i ta sredstva koja budu stizala kroz pristupne fondove, kroz projekte doprineti da mi nekako te akcione planove koji postoje... Bar primenimo u praksi. Bar primenimo, to će biti kontrola, ali mislim da u tom procesu pridruživanja i mi svi ćemo sazrevati i sami sebe reformisati, tako da očekujem brže promene nego što je to do sada bilo. Hvala vam na ovaj razgovor. Hvala vam. U kući se mogu dogoditi nepredviđeni kvarovi, čije popravke ne mogu da čekaju jer prete da nanesu ogromnu štetu. Tada vam je neophodna brza intervencija i to proverenog, stručnog i profesionalnog majstora. Za sve hitne kućne popravke tu je DDOR, prijatelj pred vratima. A za najstarije ukućane jedinstven paket osiguranja koji osim kućnih popravki obezbeđuje kućnu pomoć i negu. DDOR. Život je premija. Primjeri negativne prakse da se većina poslodavaca oglušuje obavezu zapošljavanja. Podsjetimo na 50 zaposlenih, zakon u Srbiji propisuje zapošljavanje jedne osobe s invaliditetom, nije ništa drugačije ni u zemljama u okruženju, a često ni u samoj Evropskoj uniji. Ipak, bar zakonski, okvir je ovim zemljama drugačiji. Tako, na primjer, prema tamošnjem zakonu, u Hrvatskoj na 25 zaposlenih mora biti zaposlena jedna osoba sa invaliditetom, dok je zakonska regulativa u Austriji i Češkoj najrigoroznija. Čak 4% zaposlenih moraju biti osobe sa invaliditetom. Kako je od zakona do primene, naročito u Srbiji, često put dug i neizvestan, pomoć sa strane je često dobrodošla. Tako se proteklih godina, uz pomoć sredstava iz Evropske unije, u Srbiji mogu pronaći i primjeri dobre prakse. U radionicama za profesionalnu rehabilitaciju i okupacionu radnu terapiju u Ivanjici i Raškoj bila je Jelena Vukmanović. Osobama sa invaliditetom, pored adekvatne zdravstvene zaštite, fizikalne terapije, obrazovanja i zadovoljavanja osnovnih potreba, potrebna je kreativna okupaciono-radna terapija, kako bi mogli da razviju svoje pune kapacitete i ostvare svoje osnovna ljudska prava.
U tom smislu posebno je važno pravo i mogućnost radne angažovanosti. Pun smisao socijalizacije dobijaju korisnici društva za cerebralnu i dečju paralizu. Ovo društvo, smešteno u Ivanjici, godinama unazad uspešno rehabilituje decu i omladinu kroz različite inovativne programe. Rade na volonterskoj bazi uz finansijsku pomoć stranih donacija i lokalne samouprave. Mi smo specifični inače po našim aktivnostima u ovom delu Srbije, ne samo u Ivanjici. Mnogo programa smo razvili, takođe imamo radionicu za grafičku radionicu gde rade osobe sa telesnim invaliditetom koje su intelektualno očuvani, to je fotokopirnica, izrada vizit kartica, onda usluge štampanja, fotokopiranja, izrade diplomskih radova za učenike srednjih škola i tako dalje. Osim toga, društvo ima razvijen takozvani vikend predah program, koji omogućava da deca sa smetnjama u razvoju provode vikende u društvu samostalno, bez roditelja, uz stručni tretman i podršku. Za ovaj program nagrađeni su priznanjem Erste fondacije 2011. godine. Za ovu uslugu u planu je i regionalni centar, koji bi bio prvi u Srbiji, kao i kamp u koji će moći da dolaze osobe sa invaliditetom iz cele zemlje. Od jesenas u Ivanjici funkcioniše i radionica za profesionalnu rehabilitaciju i okupacionu radnu terapiju osoba sa invaliditetom Sunčev zrak. Reč je o projektu koji je finansirala delegacija Evropske unije u Srbiji i vlada Švajcarske kroz EU Progres. Donacijom od oko 1.100.000 dinara nabavljeno je 5 razboja za tkanje, te su uposlene i angažovane osobe sa invaliditetom. U danu kada smo ih posetili, zatekli smo 5 od 15 tkača. Korisnici ove radionice su osobe sa invaliditetom, pretežno sa deficitom mentalnih sposobnosti, tako da oni su ovde uposleni, nisu zaposleni, već su uposleni i na neki način radno angažovani. Od prodatih proizvoda oni će već početi sada da ostvaruju određene prihode i džeparce, a naravno kada registrujemo preduzeće, to će biti jedna potpuno druga priča i bit će drugačiji njihov angažman. I vratimo. Nije. Vrati, nema veze, vrati. Eto. A što da vi svi stvari najviše volite da pravite? Rade kipera i uvek rade. Ovo su američki tipovi razboja, znači vrlo su lagani za rad, jednostavni. Oni su se relativno brzo, otprilike negde oko 3-4 do 5 meseci im je trebalo da se osposobe i da nauče osnovne tehnike rada. Sad ćete u periodu kad ste učili taj posao? Pa znam. Nije. Nije. Ajde pišite nam kako to izgleda. Ovo je razboj. Ovo se radi ovako. I koliko dugo dolazite ovde? Pa dugo. Sad smo išli na odmor i eto ti. Nismo ni dolazili. A uspete zaradite nešto? Pa zaradimo krpare. Pravim i ogrlice. Da, i to mnogo voliš da radiš? Da, volim. Od čega praviš ogrlice? Od prelice. Oni toliko se raduju da meni njihova sreća stvarno predstavlja užitak. Ja radujem kad oni savladaju i uporni smo i oni i ja da bi savladali i naučili tako. I onda ta njihov osmeh i njihova sreća za mene je najveća nagrada. Jer ovde imate automatski posle izvesnog vremena gotov proizvod. I to je njima jako zanimljivo, znači njihov cilj se vrlo brzo ostvari, a to je da isku neku krparu ili recimo neki šal. Osim hobija i kreativne terapije, ovi mladi ljudi imaju mogućnost i da zarade novac. Nikola i Suzana po zanimanju su trgovci. U radionici su zasnovali radni odnos i uskoro ih očekuje prva plata. Tata radi kao trgovački putnik, a mama radi u pošti. Sad ćeš ti biti treći član domaćinstva koji će da donese platu. Da.
Niko, ti ćeš biti jedini ko će zaraditi pare. Da, a ja ću i njima da dam. I šta radiš? Tkem, pravim jastučiće, neke peškire i ogrlice i tako. Dolaziš ujutru koliko? U 8 sati, jel tako? Pa se vraćaš kući? Oko 2. Oko 2. A ko vas uči da sve ovo radite? Ko vas je naučio? Draga. Zna da bude nekada naporno, više puta se nešto pokazuje i to sve, ali eto ja imam strpljenja, a i oni sa mnom i tako. Ja ne znam, jednostavno, oni su navikli na mene, ja na njih i svaki put u stvari sve su bolji. A onda imamo i dolaze novi članovi i onda meni nije naporno ni sa tim novim. I onda uvodim da i ovi koji već nešto znaju pokazuju ovima novima i tako se dopunjujemo. Za sada njihovi proizvodi prodaju se na mini sajmovima, u samoj radionici ili kataloški. Na duže staze u planu je osnivanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kada će mnogo više tkača moći da zarađuje redovnu mesečnu platu. Sličan mehanizam radne angažovanosti, čak i zaposlenjem, a samim tim i većeg stepena osamostaljenja, našli smo i u opštini Raška. Udruženje lica sa posebnim potrebama omogućilo je svojim članovima da rade, zarade i materijalno doprinesu sebi i svojoj porodici. Radi ovde, malo kopam, pisti, je dekor, malo vrućina, ne... Bilo radio jela u raku, bilo golija, neko popali, malo radio, neko pravio tablica, klika, neko... Čuli smo samo 4 meseca će se raditi ovo. A ovo su 4. I šta onda? Pa ne znam. Šta ćeš raditi posle? Kod kuću. Nemam iđe posle i kuću. Posle opet na proleće, ja mislim da će raditi ovdje. Generalno gledajući udruženje od zadnjih nekoliko godina sa one klasične socijale, izdržavanja, dodeljivanje humanitarne pomoći, pa znate već kako je bilo, ne znam, higijenski paketi, pa nekakva prošnja. Od trenutka od kada sam ja došao u udruženje, pošto sam i ja također roditelj pa imam svoje dete, malo mi je to izgledalo onako i neukusno i jednostavno to mi nije bio način na koji lica sa invaliditetom mogu da se uklope stvarno u sredinu u kojoj žive. U poslednje 3 godine, kroz programe javnih radova, prošlo je više desetina korisnika udruženja. Njihova trenutna neto plata je 23.000 dinara, plus putni troškovi od 1.500 dinara za one koji žive u okolnim mestima. Mnogi od njih već evo 3. godinu rade, tako da to je u stvari jedini radni staž koji je upisivan u njihove radne knjižice. Radila sam na crno, a nisam bivala prijavljena samo u školu na zamjenu 18 dana. Prema tome, zbog bolesti, pozovu me sa birova i zbog bolesti morala sam da se obradim taj invaliditet kod doktora u Kraljevu i tu i dobijem u oktobru rešenje, 1. stepen osobe sa invaliditetom. I od tada? I od tada me pozove sa birova Dijana za javne radove. Radimo ovde, čistimo, usisavamo prozore, zavese, pomažemo u kuhinji, ovako kad treba nešto sudovi, voda se čisti, pomjeramo ono sve. Šta znam, lepo nam je ovde i lepo društvo. Nije teško, eto čistimo prašinu, uglavnom eto pomažemo tu. Imam 2 dece, jedna sad u 7, a jedna će sad u 5. I muž, ali nas dvoje nigdje, muž mi nigdje ne radi, ni ja ne radim, osim ovdje ovo preko javnih radova i ovo, kad nas zovnu. Praktično mi je ova plata odavde, da. u kući. Da.
Kaži mi, kako ti znači što prosto doprineseš Vladom? Pa vedite, dosta. Ja imam, znači živim sa ocem i sa majkom i sa bratom, oni svi rade, ali opet je to drugačije kad vi primate i kad imate svoj dinar, ne morate da tražite od oca i od majke. Mogućnost da udruženje uopšte konkuriše za javne radove otvorila je majstorska radionica za proizvodnju nameštaja. Reč je o projektu EU Progresa vrednom oko 630.000 dinara, koje su finansirale Evropska unija i vlada Švajcarske. Tada su nabavljene mašine i alat, a obuka budućih majstora iskorišćene da se u udruženju napravi sav potreban nameštaj. Tek onda su u svojoj ideji osamostaljivanja bili svoji na svome. Pa eto, 630.000 je bio projekat, a imamo za ove 3 godine verovatno oko 6,5 miliona sredstava koje smo obezbedili u ovoj radionici za isplatu ličnih dohodaka ljudima koji su ovde. Znači, njih 30 je ukupno do sada bilo ovde angažovano. Ugalna garnitura, što nam je drago. I to baš ponosim, to se s tim ponosim i da mi je to najbolje. Nas ima 12 ovde u udruženju. Što radimo zajedno ovde u udruženju. I onda koliko radiš tokom dana, šta radiš? Od 8 do 2. Radim baš dosta. Tako. Autobusom putuješ? Autobusom putujem svaki dan. Meni je samo teško u kući, ponekad mi je teško, ponekad kad moram da ustanem, ponekad mi bude to samo teško. To mi je samo teško. Dugo mi nije teško. Stvarno jedna uspešna priča i ono što je najbitnije, održiv je. Majstorska radionica je sada jedna baza. Znači, kroz ovaj projekat oni su dobili opremljenu radionicu, alate i mašine. Uz to su i obučeni ljudi, članovi udruženja, da izrađuju nameštaj ovim alatom i mašinama. Uslov da se konkuriše na pozivima bio i saradnja sa lokalnom samoupravom. Mislim da je to jedini pravi put gde će se svaki član društva, ma u kakvoj poziciji bio, što se zdravlja tiče, ma kakvoj poziciji bio bilo koje druge vrste, osjetiti ravnopravnim pripadnikom i to je jedini način nepostojanja diskriminacije u bilo kom smislu. Moja majka radi i moja sestra i ona isto radi. Skoro je počela da radi. Troje radi. Ovo nije jedina mogućnost za budućnost članova udruženja. Uz brojne saradnje sa sličnim organizacijama i firmama poput novosadskih šarenih radionica ili Srbija šuma, radovi i uključenje u društvo radnim angažmanom tek im predstoji. Baš kao što održivost i konkurentnost na tržištu čeka i žene u tkačnici Sunčev zrak, čije bi krpare, šalovi, kape, džemperi i nakit mogli da postanu prepoznatljiv ivanjički brend. Iako je za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji potrebno znatno više od medijskih priča o životu, radu i pre svega sve češće diskriminacije ovih ljudi, ekipa Radara smatra da je za početak ili bar nastavak započetog procesa i ovo jedan korak napred. Ako je za utehu problem uključivanja u društveni život ovih osoba nije prisutan samo u Srbiji. U Evropskoj uniji prema podacima 1 od 6 osoba živi sa nekim oblikom invaliditeta. Žene i mladi sa invaliditetom teško nalaze posao, dok je stopa siromaštva kod ovih ljudi čak 70% veća, upravo zbog nemogućnosti zapošljavanja. Evropska strategija za osobe sa invaliditetom za period 2010-2020 ove probleme bi trebalo da otkloni, baš kao i nekolicina naših donetih zakona, strategija i evropskih i svetskih konvencija,
čiji smo potpisnici. S obzirom na iskustva primenljivosti u praksi, ono što svaki od nas može da uradi, bez bilo kakvih konvencija i strategija, je da se okrene oko sebe i bar na kratko nekom, ali i sebi dan učini lepši. Laku noć.